Hello guys, welcome back to Jenny's Trends TV. And next we have Babium asem kesi ni sino Joyce Boache asa Babium se obi de na ko baby esan se asem bi ba ya okay bi ma woni oni Tracy Boache na wa asem ba papa na asem ba no obi de na ko baby ama wa ko twahwe ama ne nim nyina ho na nipa na ni ko baby on kan hwe ode me ja ma hwe na mo amontie ni ho kan ye. So if you are new on this channel, you need to follow me pa cho mo subscribe and I'm turning on the notification for more news, for more trends. Penny say, dear Bomofo, room, who yen no bekaye. At times, I am simple her was any packer, but ye karma would go how their shinny gidia didn't say. I was any penny I didn't home me because bare 4 days ago. O matsumi trimutio pama, and yes, I'm kitwo. Matia she. My share ma manimu nyina gina moja manima hono aje se kenye Kristo a na nkosefo ni twame nkwaso ano no nanso nyame a wonhwe nipa bone so ni ndi nyame a woye obatan na wo hu nipa mobo no wagye me nkwa na wo nipa kro na wo yesa no se babia wo de koy na onim se ho ye last stop onim se ho de edim pa asa bedi anka me hye mo kyere wo ni twasiri eho na obehu nyame bia me de me ho ato ne so eho na obe se nyankopɔ no yo donku ni obu atentenene mabosom kwasiafo no munni asɛm na munni obi nya asɛm ma munim sɛm aye nipa ne bɔne nanso enam sɛ abosom ni